Po zmagi v Novi Gorici z 2-0 je z menoj eden od obeh strelcev, Filip Dangubič. Filip, zmaga v Novogoriškem športnem parku, kako je bila videti skozi oči našega najboljšega strelca v letošnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije? Pa jako bitna pobjeda za nas, za samopouzdanje, pogotovo za ovaj kraj polusezone. Ne bi volio dizati neku veliku euforiju oko te pobjede zato što znamo da smo nanizali i nekoliko loših rezultata u kojima između ostalog malo i sreća okrenula leđa, ali mislim ovo što ste danas vidjeli na terenu, to se desi kad ekipa stane jedan iza drugoga, kad slačionica stane zajedno. Onda se desi ovakva utakmica, mislim da smo zasluženo pobijedili, igrali odlično po jako teškom terenu protiv teškog protivnika, iako se to možda ne vidi na prvu s obzirom da su na poziciji na tablici na kojoj jesu, ali jako neugodna ekipa, doma tvrda. Mi smo stvorili dosta šansi, možda smo mogli bolje, rezultatski bolje proći, ali mislim zasluženo i sad na tome trebamo još ove dvije utakmice odigrati. 11. minuta, prekrasna poteza Jakoba Novaka, na katero je nasedla praktično celotna novogoriška obramba. Toda tudi takšno žogo je potrebno spraviti za nasprotnikov, za hrbet nasprotnikovega vratarja. No dobro, to što je Jakob napravio, ta asistencija za mene je to majstorija, za mene je to potez utakmice možda. To stvarno rijetki igrači vide takav pad ispod, zapravo pustio loptu nekako i onda ja sam imao lakši dio posla kasnije 1-1, ali ne, kažem, majstorija za mene. Je bilo kaj lažje danes, glede na to, da je bil spet ob stranski črti naš trener Dušan Kosić? Pa sigurno da je, onda se ekipa isto se osjeća nekako sigurnije, svi smo zajedno, iako i ove utakmice što ga nije bilo, mislim da je pomoćni trener Jasmin i više nego korektno odradio posao i mislim da smo i tu dali sve od sebe, ali eto, nažalost je rezultat u obje utakmice izostao, ali tako je nekad u nogometu. Prihaja zadnji tekmovalni teden v koledarskem letu 2020, domači srečanji s Koprom in Muro, nasprotnika, ki sta iz Gornjega doma, kolikor bi prišli do polnega plena, se tako spet priključimo, srečanji praktično, ki štejete dvojno. Da, mislim, prvo treba se fokusirati na Koper, oni su prvi, mislim da imamo s njima nekih neriješenih računa iz prve utakmice i mislim da ćemo biti jako motivirani da im vratimo za taj poraz koji smo doživjeli u Kopru. Naravno da, ako pobjedimo obje utakmice, što je naš cilj, mislim da će onda možda i cjelokupna polusezona ljepše izgledati za kraj i mislim da ćemo mirnije glave ići na odmor, što je jako bitno zapravo. Filip, čestitke za gol, za zmago, hvala in srečno. Hvala vama.